A delegation comprising members from various sporting associations in Meghalaya, along with young athletes, voiced their serious concerns regarding the prolonged delay in receiving cash awards from the state government. Despite their victories in different sports categories almost 2 years ago, medal winners are yet to receive their due recognition. Addressing the media today, leaders of these sports associations criticized the state government's lackadaisical approach towards athletes despite repeated appeals to the Directorate of Sports and Youth Affairs and Sports Minister Shakhyar Wajri regarding the pending cash awards for approximately 300 athletes. Kapin salingo ini kinong yalam yang kina dadangi ngimyo kajubah kebasya mo lanu akin ayang ya kena penting kesuwan nama kalaya mentala jan sisna de nama ki aylas ki ayru ki ayna udu punai agos min agos apnai kare de mentala jan wan subyak sunung punai agos de tang ketu kebarin 4 yo da galong kala sinjingnya apa ya kini kita semua bagi kena ba ka sarkar ka siai dei ka ajin ba ka jingwan rai medal haki ke kategori ba kan ki jinjok ki bronze gold silver la ka jang ka jingyor ki don la ka jang te kum hakan neru kinjak na suka ban ramah pa kum ya ka sub junior ba senior ma ngidali ya ka saba ka jinglot bet kalong hi market jo kejinglot tengilet sebab sibang orang sepowajar bat kena red bat kena heru kidi kejut jinglot tambah hakne kejingyo balong pak kumne ki penpia kumne ka kham ka kta kinja namar ki junior ru da kilet aka sebab kilet kidong kejinglot kede sepowajar ki lo sepowajar junior sob junior ru kunjuk senior kunjuk tengah pa hi bakalong equal kenya borok namar ba kejinglot kede kunjuk ta equal alam penyo kunjuk ikin dan siya katakan so do jingkerman ba kumnoy kanika cash award pending nakaway ka por kimla kan ay taka cash award te mentangi ki association na dan kata jing so do jingkerman ta ang ta daki aru ang bet pakin ala daki mar ang bet pakin man mangiro ngin so thu kan badang ni sakmat ladangi ni wan ladaki ong yang iban samit piang atas yakini ki certificate trong unu sinem ban ni dong sung tho kan bangin le pat kun namar ba dada kin chicken le ka yang kin mare sport ini chaning ba ki parents ru ba ki association ro kan mare kan ne ta kamut ka do jing kan bat ni ru nang ne sakmat ni sung tho kan kun no ban ya please mak bat ka government. In addition, representatives highlighted the inadequate sports fund allocation, with members of sporting associations recognized by the Meghalaya State Olympics Association receiving a meager rupees 3 lakh per annum. This amount falls short of covering the expenses incurred during various sporting events and the activities of athletes. Kepang ngir kugnai baka imah sia kejingyo ahia kajisnam ngiyo laila kajisnam ta penting ketu laila lalang laila kena organize ki tournament te karena insight bisa wat mentarung ipa iki kena ring phale le kai iki kena mentang ipala iki kena tang kapai train banong ban perlu do kejinglet jingwan juki ngimla tengi pelai tang ipai train kata de kebat ngi pelet dak isi ket mende bang yang pelet dak silba ngi pelet dak isi kena bagi kena kan kamera tang hai tai lalu di lelak ken layak ki tournament layak ki state layak state level untuk ter